Salibonani lonke zihlobo, ngiyalibingelela. Mina igama lami ngingisuku oluhle Moyo. Ngiyalibingelela ke ngomnyaka omutsha ka-2021. Asibongeni uNkulunkulu ukuthi uchaphe lathi umnyaka ka-2020, umnyaka okade ungalula kithi sonke. Lapho umnyaka lo kuqhamuke khona umkhuhlane i-COVID-19 esethusileyo sonke, umkhuhlane ebesingakwazi ukuthi siwuphathe njani. Kodwa uNkulunkulu siyambonga ukuthi usisizile thina esiphilayo. uNkulunkulu asiqhubekeni simethemba, singelahli ithemba. Izwi likaNkulunkulu kuRomans 8:38 kusiya ku-39 lithi akukho okungasehlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Asiqhubekeni uNkulunkulu simethemba ngomnyaka ka-2021. Kunengi okuhle uNkulunkulu asibekele khona. Asibambaneni izandla, asikhulekelane, asiqinisane. Siyazi ukuthi silahlekelwe izihlobo labangane akulula, kodwa uNkulunkulu asiqhubekeni simethemba lanxa kunjalo. Asiphindenini njalo futhi silalele izixwayiso kumele sizenze. Asigezenini izandla, asigqokenini amamaski nxa kumele siwagqoke. Asiqhubekenini silandela imilayezo. Ngiyalithanda lonke.